Со работка со ДУИ и останување во влада не оди, треба да се определи, го повтори својот став првиот вице-премиер Изет Меджити и го повика министерот за здравство Арбен Таравари да се одлучи дали ќе се работува со ДУИ или со вреди. Иако деновиве рече дека Таравари треба да ја напушти владата, тој одбегна да одговори дали ќе побере од премиерот Христијан Мицковски да го исклучи од власта. Sa i përket zotit Taravari, mendoj që është problemi i zotit Taravari, ai duhet ta sqaron para opinion, nuk duhet ta fsheh bashkëpunimin me BDI-n. Pra është legjitime të bashkëpunon, mendoj nuk mund t'ja ndalojmë, por nuk duhet të harrojmë se ato 107.000 vota i kemi marrë si premtim para qytetarëve që do sillim ndryshimin. Mendoj që do ketë rënë ta bindë edhe strukturën e vet për këtë lëvizje që e bën, po është problem për cilën do sqarohet zoti Taravari. Ne ishim të qartë që vlenin po e bëjmë një, edhe me vlenin edhe me BDI. Nuk shkon edhe me BDI edhe në qeveri. Меджити рече дека на владината седница која се одржа вчера, Таравари не присуствувал поради негови причини, но бил присутен министерот за добро владење Арбен Фетаи од Алијанса за албанците на Таравари. Фетаи, кој е инаку во директен конфликт со ДУИ и со лидерот Али Ахмети, вели дека нема планови за промена на позициите на партијата во владата, но и дека нема простор за едностранни настапи од било која страна. Me kryeministrin Mickovski dhe me partnerët e koalicionit ka kontakte të përditshme. E kemi thënë disa prej nesh, e them edhe unë, bashkëpunimi vazhdon në kuadër të qeverisë, hiç më larg se dje kishim seancë qeverie ku nuk u ngrit as edhe një shqetësim. Pra vazhdojmë të bëjmë punën tonë, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Tu do ketë konsultime, besoj që nuk ka hapësirë për lëvizje të njëanshme, nga cila do palë qoftë, dhe se duhet të mendohet në drejtim të stabilitetit të kësaj qeverie. Aleanca për shqiptarët me 5 deputetët e saj është kyçe për ruajtjen e stabilitetit të kësaj përbërje. Премиерот Мицковски најави дека ќе има средба со коалицијата која според неофицијални информации најверојатно ќе се одржи околу 1 мај.